happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. Talofa. Talofa with a Smile campaign is all about providing quality customer services. E whiwhia lava tau whaatalo whātu I le whaafonga mai mo la tātua tunu o le nei tai au la sofa reile le wa tātua iai le amatanga o le whaiunga le vaiaso. Ma malumal pa ia lau whaafonga ha ma lor soifua maruia ma lor fola maruia mi ia le atua I loto soifua mal tātua o le nei tai au. A leo whaua tātua iai stasio tātua polo kalame Faatalanoaga ia ma le ofisa sulfainga ia po o le ofisa Ombudsman ia awa fo le whaamara la maina ia male tu ina atu o la lato a onanga ia maisa nisa lato whaalau loa e sila fia i al tātou tunu ia tiu te mawhaiva le ofisa sulfainga ia le ua se e fo i le mātou laulau nei ia e lau tu tau matau le iai le sunga ia Terry Aki ia o le sunga I le ofisa sinia mo feso tainga ia a le tātou ofisa Ombudsman ia so o atuai le o ngā tutonu o loo se e iai ia le tau sala le ofisa le sunga ia nepa pali ia o le ofisa sue autu o pulenga le lei ia mai se foi on talatu ia le alo o lala tuai le sunga ia Murphy Siupolu ia o le ofisa sinia sue whaapitoa ia e tulanga pe ona ia le tātou ofisa malor soifo manuia malor soifo sopo ia tau a fionga nei tai au tai au manuia te Filipe nei tai au ia whawhiloa I whaatalofa atu le whaafonga tapu ai mai e mese o sisila mai o tapu inga si o tātou watunu. I tupu mai e tamari I whailaunga I le ngata I lea I sa wao mata mai tai. Ia malo si o awhio anga e mai si o alu ma whanau. I pa ia wā ainga matama tama fo I maulato ainga. Ainga tai marawa o fonti pule matumua. Ia whaatalofa atu le nei tai au. Malo lava le folau le neva yaso tato iai le asfalaile ia vi ia le li ilan tausinga tato iai le asfai o neva yaso. Malo lava le soifo manuia. Ia ona o le pito mai le sunga ia Terry. Ia le lau amata atu ai lau sunga Terry tulanga. O le ofisa sulfainga. Ia e iai lava le tato a tunu ula tau te leo sila fia. La tau te leo I loa foi. Ia tulanga uma po le sulfainga o e puapua ngā tia. Po le sulfainga o mātou nei tina mata maitai. Wha mole se au maia se wha mamara ranga. Ia tūlanga pe ona iai le ofisa sulfainga po le Ombudsman. Whaftai Filipe mo lawa no. Ia mole sila whafonga mai su tātou watunu. Ia o le tū maranga masani lava ia o tiu te mtawhai oi whale tū la fono. A le ofisa le komisina o sulfainga. Ia o le ofisa le nei sulfai ai le mamalo le atinu. E mese lava I o tātou uso ma tua whawhine o loo ngāru lue mtanga alwenga le malo. Ele ngata I lea ia whapea fo I malo le malo. Ia whapea ia ofisa o loo ngāru lue I le mtanga alwenga o fui mu. Ele ngata I lea o whalu lau whafose. Ia whapea fo I le OTA. Whapea mtanga alwenga o tiutem tupe maua. Ia male loa loa lava lo tātou atinu lo whapea ona whaonga ina ia o nanga. Am tanga alwenga whapitonga tuma oti ale malo. Ile ngata ilea, o le ofisa le nei ua whaingoa ina o le ofisa tu tonu mo ai atau mtai tuina tu lango ai atau si o tātou watunu. So o ai lava la sisi o iai tu langa o afia tu langa tau ai atau po ia ai atau o le malo lo tātou watunu. O le ofisa le nei a ngai mai ai.
O le ofisa lava lenei na ana ona faavaina ma faatulaʻi mai o le tatou palemene pe ona silafia. O le ofisa ai le komisina o sulufaiga. O le ofisa e tuto o tasi, o le ofisa o le palemene. O le faamoemoe ma le auga na leai na faatulaʻi e le o palemene le tasiiva valuiva. Faatulaʻi mai ai le ofisa le tasiiva iva o. O le faamoemoe mo le mataʻituuina lea o pulega lelei. I te tono matagaluega le gatai lea o faapitoga le malo, good governance. E aofia ai tulaga i o faiga manino, faiga malamalama, o le faamaoni te faiga o tiuti e le gatai lea o tulaga lava taupulega. Ina ia o gatasi ia faaiga fai pulega taʻitasi o matagaluega le malo. Malo le tulafono, ia ua nei ai se tasi aafia pe tulaga lea o lelē mafai ona lagona lelē o pe atiu afāina i se mataupu. Ia le gata foi lea o le lua fesol ma tolu le agai mai ia na faaulufale ai nisi vaega e lua o le matou ofisa pe ona iai le vaega o suʻesuʻega faapitoa ia ma le vaega o ai atau le vaega o suʻesuʻega faapitoa i latou ia o loo mataʻituina ia tiuti matafaioi o vaega o loo vaaia ma mataʻituina tulaga le faamalosia o le tulafono e le gata i lea o le puleina o tulaga tau amioga tau pulea i tono si o tatou atunuu lea lai ona sumai le suga ia Murphy. E le gata foi lea o le tulaga tau ai atau pe ona silafia. O le tulaga lava ia tau ai atau e iai le fuataga ma ua faatulaʻi mai isi o tatou atunuu ma le ofisa o le komisina o sulufaiga o le A status. Po le vaega maualuga lava lea i tulaga tau le fuataʻi lea po le fuataga o ai atau i le tono lava ia le pasifika ma o se me mitamita ai lo tatou atunuu. O se atunuu e amanaʻia ia le gata i lē faalalogia foʻi ai atau ae o le ala o le matou sa valivali mai lenei aso ia e aoe pea ona aua ni toe Paul silafia o le sa tatou atunuu o le vai aso fou lea ua faamoemoe le tatou ofisa e fai malaga atu ai le motele i salafai o le faamoemoega ona mo le silafia taimi nei o le isi tatou ofisa i le motele i salafai aua iai le faamoemoe le a fai malaga atu le tatou ofisa i le aso mafua le aso sefulu ma le ono sulufito ma le aso susu ma le valu ma faapea ona faatuina le matukou poloka faalauiloa i le maketi sa lologa ia bo ai lava e fiagai mai e siligia tulaga o le auaunaga afai foi ai ni faaseā e silafia le malo le atunuu e manaʻomia e le fesoasoani e fai ona agai ane le tatou poloka lea o le a faatuina i le maketi sa lologa e le gata foi lea o le faamoemoe mo le asia ma le aoina mai o faaseā o loo faapea ona ia i pusa faaseā i poua leoleo e le gata i lea o tatou tuesi o lo ia i le motele salafai se taimi o i luma ia ona talatala lea le suga iā nepa faapea le suga iā Murphy ia tulaga ia pe ona faalauiloa atu ia pe soso atu lea ma le agaga faaloalo Malo faafetaisaunoa lausuga Terry le maimaumaia le tatou atunuu taumafai lava e faapulapula ia le auga ma le autū o le malaga atu o le tatou ofisa nei o sulufaiga ia i le motele salafai o lea e tautulituli loa lausaunoaga lausuga Terry a o le isee atu i le tausala o le tatou ofisa o le tulaga lea i le ao ina mai ia o faaseā le i ofisa o leoleo o manino le tatou atunuu e maise i latou e lala papaau le motele salafai ia i le tulaga e pe ona iai i tuaiga faaseā ia e mafai ona faamaumauina ma tuu i totonu o tigipusa iai ofisa leoleo auā le matafai oi o le tou ofisa faamalolo faafetai taufipepe mo le faasili pe ona utaʻua muamua o le ofisa lava lenei e gafa ma tulaga taupulega lelei e le gata i lea o le mataʻituina o le faatinoina matafai oi alii ma malo o le malo e le lima tamaitaʻi malo o le malo e le gata foi lea o le vaega o fuimu ma faalaulai o tufafuasee afai ai sau faitioga po se tulaga o sau faaseā i se mataupu na faatoa ai matagaluega leoleo mafuaaga nei o le tuai o le tali atu o lona faaulu le mataupu e lei se tali le gata foi lea o se mataupu te silafia e lē tusai malalo o le tulafono lona faatinoina o loo avanoa le tatou pusa faaseā lea o loo ia i le motei salafai le gata foi lea o pusa faaseā o loo ia i toese i salafai e mafai ona tuʻi ai faaseā po o mataupu ai latou o loo taofia le toese i tulaga lea o le manatua i latou ni o loo taofia e iai lava o latou ai atau a faapea e ai tulaga o faaletonu le mea taumafa faaletonu le suavai
le maua se avanoa e ase tuai a inga tulang whapena. Io tulang whapena e mwhai ona whato a isa mataupu. Ia ona tuule tono le tatou pusa whasea. Leo la sa unoa le sunga ia Murphy si taimi o ilum. E whamanino le tulanga pia stadi tule ero fionga talipe. Malo whaktai sa unoa le ua manino le tulanga lea. Se atu lau sunga ne papali lea o lau sunga le ofisa su e tulanga tau pulenga le lei. Ia pei o lau sunga fo ile nafa ma le tu ina ato whaasea le tatou fisa. Ia ale mamalo le atunu i latou e tu ina ato ma wha o ato latou whaasea. E whaiona e wha malama le pito la au lea wha mole mole. Tai ia e toi whatalo whatui lau sunga tapi pepe nei tai au ia whapea ia le whafonga ma le mai mua mai o Samoa ia malorso i fuma langia ma ia e tu sai ma le whawhesili ma le tatou whaasoa le nei tai au ia o le whamoemoenga lava e pe ona ta ue Jerry o le whamanino lea o le whangasolonga o ngaluenga whaatino susuenga ale ofisa nei ia awale no fosila fia o tangata o tatou tangata. O le matafa i oi tutoa lava a le ofisa komisina solfainga. O le taulimaina lea o whasea. Taulimaina ma sosoina lea o whasea mai le tangata lau tele. Whaasanga ngā e se matanga luenga le malo, po se whaalapu tonga le malo. Ia whaapea ia se tangata whainga luenga a se matanga luenga, po se whaalapu tonga le malo. O lo o iai le malo si anga i lalo tula fono. Nā te whaatino i nai, ia se ngaluenga tau ave. Ini whaai unga, po ni ngai o inga, po ni whautuanga taupulenga. E loo whaapea e a foi. E le o ngatasi malo tula fono, e whaapea e le o sao, e le o talawhia ngai, ma o whaai tu au. Se lao nisi i o vaenga e taupulenga, whaai unga taupulenga, e ono a foi. Taulima ina maso ina ele ofisa komisina sulfainga. Ia ile taulima ina la faseangi vainga mua on e mafai ona taulima ina e matoni mata upu e fatino ina ia matonga luenga e ala lea ile fao o atu o se fasea. E mafai la lea awala e fao o atu wai e mafai ona e su atu mato ofisa le plaza lea il fongafa le lua e whao o atu a whasea ma whatatanoa ia la mta upu vai ngolona lua e mawhai ona e vili atu ile mato numero lua lima tolu i wawha vai ngolona tolu e mawhai ona whao o atu ia sautusi ile mato ofisa i Savalalo ia lona lima e mawhai ona emaili atu ile emaili complaints al ofisa o le complaints@ombudsman.gov.ws ia e mawhai foi i le mako website o lo iai i le mako complaint form that's available i lunga le mako website ia a fai you're not too comfortable e te sumai tonu ia mawhai foi ona whaongalea vaenga e te fill out al mako form that's on the website ia nga submit o wala lia le kongo le mako ofisa i le tau lima ina la e le matou ofisa o fasea po se mata upe taunu watu e to tonu o le tolu aso e tau ena matou ofisa ona whaeloa i le tangata fasea lea ua matou tau lima ina la mta upu ia e se fulu aso whainga luenga e ilo ina ai e le matou ofisa ia se fasea po se mta upe taunu watu ia ilo ilonga lea o le ailoa e fo ila ia lea o lesi ngai o hinga talwhea ngai po lesi la asanga o la mta upu a whaia ilo atu e matou o lo o whamalia ina ia malusi angal ofisa le ilalo matou tulafono ia ona la leo le ofisa so ina la mta upu ai a whai atu matou ilo ilonga e le o whamalia ina ia matou malusi angal lo ilalo matou tulafono ono ole sesi tulanga vanga mua e mawhai ona matou whaase e sesi matanga luenga po se whala pototonga talawhea ngai ale malo e whaatino ina ia la tau pito la au la mta upu pe a whai ele mawhai e mātou. So la o mta upu whaapea e no te go as out of our jurisdiction ele ai se mātou marusianga. O lalo la le vaenga luas fun matase ma luas fun matolo matula fono luafes fun matolo. O lo o mai yo mai ai ia mta upu. E le mawhai ele mātou ofisa ono so ina whaapea mta upu e ono te ena ele ofisa ia lon so ina.
Ia o whataitainga la o ne mata upu. Ia vaenga mua lava o se whaiunga, whautuanga, ngaioinga, po se ngaioinga e leo whaatinoina. E se tausi mawainga i lalo o le winga o le tūlafono tausi mawainga ta siva fitu lima. Ia vaenga lona lua o se whaiunga, po se ngaioinga o whaatinoina, pe leo whaatinoina, e le lo ia sili. I tawalumanga o se mta upu ilunga whaamasinonga. O le vaenga tolu, o le mata upu, o loo ilo ina atu e le ofisa. O loo iai se vai fofo remedy, po o loo iai ia se aia tatau e mawhai ona e talosanga ilo ina ai na mta upu. So simply e mawhainga apili lo mta upu. So for us, e wha la lo su, kia nga e moe whaongalo apili lea e available mo oe. E sala referral la o mtanga luenga ngai mawhainga o nga whaonga ina ia lau apili lea po mtanga luenga nga unfair terminate mai e oe po lea se tūlanga na e o iai lau whasea. O le vaenga luna wha o se mta upu lea ama e ali lo longa ofisa o iloa e le talafea ngai ona whaawau se susuenga lo mta upu. Vaenga luna lima pe a susu mai ma lo mta upu. O se lia ma le sifulu ma sina o iai so sila fia i lo mta upu. So e mawhaifila le ofisa ona te ena ia mata upu. Over ma le sifulu ma sina. Yeah, yes. So it's under the discretion of our directors and the ombudsman whether we do fuelele whaawau susuenga lo mta upu pe te ena ia lo mta upu. Vaenga lona ono o ni mta upu fuelele e ilo atu e mātou o lona autu e whaatau waa e le matu ia e whaatupu vesi ma ele o whaia i se anganga le. Sa e so e foi mātou po lea ia e mawhai fo lea mātou ona te ena ia mata upu whapea. Ia, ma it's very important e tau wa tele ona sila fia tangata. O le siva ainga e ono te ena i mātou pe a e susu watu malau mata upu e le o iai se a afianga o oi i le mata upu o loe whao o atu le mātou ofisa. Sala e tau walawa lo su watu msamta upu o laia afiai o ilo o ia personal capacity. I think. Yeah. And as I had said, sala mata upu ia e le mawhai mātou le o le malu si angal ofisa. So e le susoina pe ono te ena mātou susoina. Ai e le whaapea e le mawhai el ofisa na susoina. Ona le avealio sa mātou susoani. Le ai o fol mātou ofisa e iai lava ia le mātou fisosoani ai whether to whasino sa o mtanga luenga e te su iai e wha o ila mta upu. Pe watu fo ia se whautuanga ia oe i le sila asanga e te su ai mana mta upu. E le tuli e se asesi po le alava mta upu ke su atuma oe e whai lavan mātou ilo ilonga ia na whasino la ia le o oe le sila asanga o lo mta upu me whaina e su iai. Ia, ona pawaila ia le whaftai lava. No lava sa no le ua tala uma ia e le sunga ia nepa pali ia le process ia ai mai se tu a inga whaasea ia e patino tonu iai ia ngai o inga ma le whaatinonga ma le au onanga ia a le tato ofisa sulfa inga a ole se e antu le sunga ia Murphy whaaman mole a lau sunga nepa o tūlanga tau i whaasea e peona e whonasia ia te au lava ia whaafonga mai ala tātou tunu. Mata e malu i tau suenga, e malu i lalo wha malu al tau ofisa su whainga. Ia ule ona al whaasea information sia wa tele vave, wa tele na whaanga ina social media. Ia ore me kupungei o i Palestina, ia e loa atu nei tātou. O le winga leo lau kasiri wha amole mole. Pe iai se vaenga e ono puni tia ai o talangona i lo tālu atu i laua ia tatau ia e avatu lau whaasea ai nei te iwa toi liki mai tua i nisi tangata stai mole mole ka mole mole ia whaftai lava mawasili ia e tā ua te lau sili e sa o leifo i lau sili ia o le me mua lava ia o le matou ofisa pe a wa yele mako employment ia e whatau tō lava matou in secrecy of the information that we receive. So that's one really important aspect in mako officer. The secrecy of the information that we have, male confidentiality o fasea e tau lima ina le officer. E ta fatolu lava lea ia le matou mata upu. O tanta fasea o le matou officer, male se matanga luenga
po whapatonga malo, o lo whaasanga iai ia se whasea. E whautua ina fo ila o awhia ila mata upu. In that aspect that it's a ua te lea matou, the confidentiality on mata upu. Ia, whaftai lava. Malo, whaftai. O le vaenga le sa awhia tulutulua. Le o manino le saunoanga le sunga le tamaitai. So e au tu o mea tau pūlenga le lei. Ia, el tata ofisa. Lau sunga Murphy, ia, e lau pito la au o le sunga i le e sinia. Ia, o vaenga whaapitoa. E mawhai ona e whaahilo. O le atonu lava le vaenga o la o nanga le ofisa lea e iai ia le pito la au le nafa malau sunga. Ia ta puanga ia la mato susun. Ia na pula mo ile tai o sola e to finiani ko. Ia na tonu ia mato susun nai patunga papulenga. Wa ia le personal capacity tana ta fenga bueno. Alo nao mata ku pa peona fatua ia on susun na mo wali mo sitani mai ia malora tu. O wale mo visitali belei mori tamata o fasia. E onda kuin faiona ia la mato suspeno. Ia poisi la no o loi ia ire la no suspeno fa to ale poisi no sufaina. O lo onda o mo e jebio o ta penale ofisa mo le ana e to isapa. Ia so fitu masufal. Vai so fo Olo ia matou pusa fasea e tono o episodio lo taita simo utilizana fai. Ole fanano taina rawaina ia mafai ona tamona umaya finangalo le tunu. O ani tulang o afiai. O ani fai umoro afiai tangata finangalo maro. Limita puro afia ele marula tunu ele fai ona o tu ia ele tatu ofisa ona ele o yesi tatu la sapa. Ai ko tu ngana na la yona patino ia le tu. Ole lo fes ku mari ivana mata tatu atu ina tatu sa fasia tunu ofisa le o. Ole foi tatu sa fasia ile to ese bayata. Ole talora le malora tunu le ni tuna tai aba eu e isso o facia eu fa fenata na ia na i foli marketing sa le long ela matou famo tu ela sus confito na sua ia polo o aba no ia o sole o eu tu na le yo na fa nga ia povia mtanga lo mo ina yo fa yo na o e fa yo na na i le na tala mo malora tunu sostenibilidad. Tersangka kue ya fakir dia selfasia. Ya, saya ni yang ayah ni seorang lelaki. Ya, tu dia lah fasia. Awalnya itu orang tu le asos itu mulai suka lu le fakir. Orang fatino ina ia le na buena lu. Officer faktor. Mulai ina min o tatu fasia. Ya, tatuan apa yang na polisi itu mai tayar pada tenyusu. Fasia la vai letau fai uma papulen wa ia ia lo personal capacity ia o ta puyo lo patrona tan fiel tanto ofisa marca no susueno pato fa pio lo mata o vai faço tu la fon ia o no ngara ta una ia ai eu ofisio e tan fiel mato ia kuna ia mo fai fon mato fautuatu kuinatu ia se mato sosua
ia faasagasaʻa o le mamalo le atunu i le matagaluega po le ofisa e tauana agaʻi ia mo le fauauina o lana mataupu ia e se faasoatu le lenei tulatae au fefetu sai foʻi tatou pokalama malo faafetaisaunoa ia leo foʻi manino ia le vala lea i le tulaga pea ona iai le pito laau ia a le suga iā Murphy ia maisi o le aoina mai ia o faaseā o lena manino le folasaga ia afai oe le tuuina mai lau faaseā aua neʻi popole lau finagalo e malu puipuia uma ia faamaumauga ae maisi o lou tagata ia i le tuuina mai lau faaseā ia ua iai foʻi ia iaiga ia lea loo galulue iai ia afioga nei i le faatinoina le latou auaunaga ia seʻe mai lau suga Terry tulaga taua iā tatau seʻi faamalamalama mai le vala lea ia ua pe o lea lava e tapisa lava titi tatā o laʻua iā tatau o laʻua iā tatau ae seʻi faamanino mai lava le tulaga lea faamolemole faafetai tafilipepe mo le avanoa ia taitono o silafia o le mataupu taua iā tatau se mataupu e lavelave tele ma e tele lava finagalo ua faalia ae ao lava ona le silafia o le matou ofisa ua tofia o le ofisa tutonu lea mo ai iā tatau e i tatou ai iā tatau faavae ia lo ia i tatou faavae o le malo tutotasi o Samoa mo le silafia o le taimi nei o le galuega lava o loo faatino o le ofisa o le faalau iloa ma le una ia ma le puipuia lea o ai iā tatau i tonu isi o tatou atunuu tulaga pe ona iai pe ona silafia foʻi leʻi leva o loo fagasola o le taimi nei a o le ofisa o le komisina o sulufaiga sa contribute pe sa auai le tatou pokalami le sa iai o lau palota o lou leu lea na tumalosi e lava le tatou ofisa i le una ia le o le tulaga lea o lau ai iā tatau e te palota ai o se tasi na o ana na fetausi o le faalau iloa ma le faamanino lea le mamalo o le tatou atunu tulaga tau ai iā tatau ai toʻatile nisi o faapea mai o lona ai iā tatau o so ona lafo ai faamatalaga e le gata i lea ua fai tulaga e aafia ai le finagalo o le isi tagata ae mo le silafia o loo ai ia lalo tatou ai iā tatau e tatau foʻi ona e amanaʻia le a iā tatau ma le afāina o le isi tagata i lou tamafai le faaogalo ai iā tatau le faalia lou finagalo e ai lou ai iā tatau to hold an opinion ae ese mai ai le iā tatau le o the freedom of expression le te lona faaogā sesē e tatou ma fai faamatalaga i luga o pega tafailagi ua afāina i finagalo ia o se tamafai atu na le ofisa sa iai le taimi o lau palota o lou leu le sa tamafai faamanino tulaga o le vala lea ia iā tatau e faale i sou manatu ma sou finagalo e iai papuipui ma e tau foi na ia manaʻia la iā tatau o lesi o uso a tagata ua faapea te fai se faamatalaga ia fainai foʻi le loto ma le finagalo o le isi mo le silafia o nenei ofisa i o faavaina tatou iai tulaga tau faalau iloa e kako e friendly school program o pokalame o faatino mo le faalau iloaina lea o ai iā tatau alo ma fanau i tono o nuu mafioaga le gata i lea o aʻoga so e agaʻi tua le tou ofisa agaʻi tua le ofisa ia e taʻi tausaga e taʻi faatolu le tausaga ona agaʻi tua le vaega o ai iā tatau e faatino le faalau iloa lea ma e lagata foʻi lea ua ai ai e lalo le tulafono i le faatonuga a le palemeni e tapena ai e le ofisa o ai iā tatau le lipoti o tulaga o ai iā tatau e tauna ave tonu le masino iuni so o le faamoemoe le e tausaga lava ma faatino e taʻi e tofu lava le tausaga ma le lipoti e tuʻitotonu o le lipoti la lea e silafia ai e le palemeni le tulaga o iai lea iā tatau ma le a manaʻia ma le puipuia o ai iā tatau i tono Samoa o lipoti ia lē mafua ai ona pe ona utaʻua muamua ua faatulaga mai lo tatou atunuu o le A status o le tulaga moaluga lava lea i tulaga o le puipuia ma le una ia o ai iā tatau li tonu lava ia o le pasifika e maisi o le lalolagi atoa e le agata foʻi lea o galuega faatino o le vaega o ai iā tatau le ua faatulaʻi mai tatou village safety committee po komiti o le saoga lemu i tuainuu mafioaga e mataʻituina tulaga o le saoga lemu i tonu afioaga e maisi o aiga ia le gata foʻi lea le faatulaʻi mai foʻi vaega o lo malu lou tuaoi ma tulaga faapena ia pe o se tali atu le lau faafisili tafilipepe i tulaga o ai iā tatau a o loo avanoa le tatou ofisa e le gata foʻi lea o le agaʻi atu le vaia sefou
ai fu sim ta upu tau ai tau o e sila fie te fia a sia le tatou ofisa tala le avanoa sa no fo le sunga ia Murphy ia lo avanoa fu tatou pusa fasia ai ofisa malo le malo le ngata i lor to isi e me se lava to isi wa ko ke le au fa pe o ngai pongau ia o pure ka ko o la o ia lava ia tau nei usong tu fa fino lo ia le ai to isi pio le nga ma fa mo o tatu complete box fa pio tu na tu tonu tatu to ese vai atela nga te leo ni so to ese lo ni tu mo ni e pu so atu le ma nga fa lot malo fa tai sa no lo so terry le fo wa manino le sila fia la tatu tunu ultulanga ta wai ya tau a mai so fa la wi lo ai pe ona nga ia tua ya onga ia o tua ya fio anga mala le fanga ia sui mamalo al tato ofisa o a uleo le a o al watula u fasia ile tau ofisa pa mole e fia se fiu te tongina ia wai pe o isi va ia ka ko ye me sa pe o isi va enga ia o le pi tau mia il fina ngalo le si avatula na fasia va pia ia i fu ko ko se kupe ai le la sa no mai o la sunga Jerry ia se au mai se fa manga e to tongi se fi pele ai se mea e fai fua atu la ta fasia tai mo le fa sit fit pepe ia tato office ia o sa usi swanga tu por ta miliona se tu lo fa fonga si tato atu o le office la vai kom sino surfainga e fai fua le o nanga free of charge le ala va tu langa timna o mi elf so ani mo si fiero si office foi le lo ia pio telena mistake ini so mana tunu fa pion si official lo ye tongini pidi man tu lang fa pena ile ai e free of charge fa fola o nanga o no le fa na u ta ia mawale vano e access le malo la tunu o se e o le stu langa e on si la fio is an open office e tala la vala ma to office a fa fo e te anga mai mala mata o pu to te ai tu ele o tu sa mal matu tu la fono pelo e se matu mal se fa tu la fono e fatino e matu o JP sa no le sunga ya ne in feno frelo fionga i se ofisa pol mtanga lo ngal malo nga fa tau lima ina la fa sia mal tau pepe na nga ya tu yai ele nga te fo ile tau la won si la fia o le ofisa na nei o le ofisa tuto tasi fa palmeni e tuto tasi ele e anga i e ya tu sa ia afa pe fa ulu lautan e matele tu rai mo oe po le ofisa ma tu ti sila ina ia fele fatino ina o tau ia tu sala ma tu fa ma tu fa unga ma tu fa tu nga avel tanga lenga ia fa mali ina fo ile tangata le o nanga e fa pion tu ina le o fa pio se ofisa lo ia fo ile ma tu te mo le se si mai mo si la fia la va io ma tu ofisa na le lua la ma fa io fa tu la fono o le tauli maina leo fasia ia mal mitai tu ina leo tu langa tau ai tau ia po si so atu le mo si la fia po fa pe ia sa mata upu pe ti si le fia tele le au nanga le ofisa kom sin so fa ia lo va no ma tu ofisa ile no pi fa plaza le fona fa tol pai fo no vala au mai le luoli matori wa fa mo ni si fa mtelanga ia po so atu le to fi pepe mo si fia ma lo fa sai sa no wa fa fonga manino tato tunu wa to fa ma sa no ia sui nei mai le tato ofisa sulfa inga por ofisa ombudsman ia tama fai lava fa pula le tele o vaenga ta itas vaenga ese pe ona nga ia ile la to o nanga ina ia manino fo ile la to pito la au ia e pe ona tau tu le tato tunu ele manatu ia ole si uile na le tato Faatalanoaga ma le ofisa sulfa inga pe ona ia ile sunga ya Jerry Aki ia ole sunga le ofisa sinia tulanga tau feso ta inga ia ale ofisa malva ifafo va ma oi va ma o mai tato uma la ufainga luenga ia fono fa pi fo ile sunga ya nepa pali ia ole sunga le tamaitai ofisa su e autu o pulenga le lei ia ale tato ofisa sulfainga ia a mai se fo ile sunga ya Murphy Siupolu ia ole sunga ile ofisa sinia su e tulanga tau mata upu fa pitoa ia e pe ona fola sial tato proklame ele nei vaenga le taiau ai lava nisi fa afsili ia e te fia malama tili ai ile au nanga le tato official sulfainga ia vala au ma sia to iai ele lato ofisa ina le nopi fa plaza ia fonga fa le lua
ia fonga falelua ia e pe ona family no atu anga leile ali ia I toi o le nei aso fraile mai se fo ile a o le amatanga o fai unga le nei vai aso ia to fionga mai se fa fonga mai le o tato turu man ia nei aso to fa sifua. Talofa. Talofa with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PSC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect.